Ćao svima! Eto mene u još jednom videu i ovog puta testiramo profesionalno ozvučenje. Sa moje desne i leve strane nalaze se profesionalni RCF ART 712A MK4 aktivni zvučnici sa sopstvenim pojačalom iz nove RCF ART 7 serije. RCF ART 712 MK4 zvučnik ima 12-inčni woofer niskotonac i 1-inčni kompresioni tweeter visokotonac. Sastavni deo zvučnika je i efikasno Klas D pojačalo sa dvosistemskim pojačanjem, realne snage od 700 W. Zvučnici pripadaju četvrtoj generaciji aktivnih zvučnika RCF 712. sa novom FearFace tehnologijom za filtriranje zvuka. Namenjeni su za profesionalno ozvučenje nastupa uživo, ozvučenje klubova, žurki, govora i sl. Kabinet zvučnika je od kompozitnih materijala sa čeličnom prednjom rešetkom. Zvučnik ima termalnu zaštitu, RMS i soft limiter. Ima dve M10 nosiće tačke za visoku montažu. Zvučnik ima dve ručice za nošenje sa strane i jednu na vrhu kutije, kao i dve M10 nosiće tačke za viseću montažu. Zvučnik ima on-off prekidač kao i potenciometar za pojačavanje zvuka. Za povezivanje sa drugim uređajima zvučnik ima XLR i AUX ulaz od 6,3 mm kao i XLR izlaz. Zajedno sa zvučnikom dobijate i sertifikat o autentičnosti. Zvučnik je moguće postaviti na standardni stalak za zvučnike. Dimenzije zvučnika su 637 x 380 x 363 mm, a težina je 18 kg. I sada sledi najbolji deo, da čujemo kako sve ovo zvuči. Ukoliko želite da naručite jedan od ovih zvučnika, to možete uraditi putem linka. To bi bilo sve za sada. Nastavite da nas i dalje pratite i lajkujete jer vas uskoro očekuje novi video. Pozdrav!